ASMR Dricht, ASMR Dricht, ASMR Dricht, ASMR Dricht, ASMR Dricht. Hi friends, this is ASMR Dricht, 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 and Dricht is the Irish word for magic, magic, magic. And today we are returning to Chairde na Gaeltach, le Rhiannon Ifans, Stories of the Celts by Rhiannon Ifans. And we are returning to the Isle of Man between the British, Great Britain, and Ireland. So last week we read the story the sheaf of Manannán, about a farmer who stole a magic sheaf from Maighdean Mhara. This is the Isle of Man. Agus Maighdean Mhara with his what do they call it in the story? His cloak his cloak of invisibility. Today we are going to read the story gaeilge Iskra, the five fishermen. Gaeilge Iskra. Ein, a dó, a trí, a cear, a cuig, five fishermen from the Isle of Man. And the Isle of Man is known for its maritime industry, its fishing, and the language of the Isle of Man is known as Manx, M-A-N-X, or in Irish, Mananish. And it is very similar to Irish, except the way it is written is quite different. It's almost written phonetically in the English alphabet, in a way. So as an Irish speaker, when I'm reading Manx, I have to sound it out to make it make sense to me, because from just reading it alone, I can't understand it, but it's quite an interesting language. And as people mentioned in the comments last week, there is a movement to resurrect the Manx language, because the last fully native speaker of Manx died, I believe, in the 70s. But this is gaeilge Iskra as gaeilge. Gaeilge Iskra. Gaeilge Iskra. Gaeilge Iskra. Bhí fanlach gúil agus a cheirde deire ceanúla ag dúlamach ag iasca lá brá saora. Bhí siad ag súil le geabhail brá éasc agus super brá. Dó bhí siad na dúin agus na hangachaí agus jo siad chun ferige. Chur siad buite na dúin. Charing siad is teach na héisc. Cha siad an Conamar chuig an Fuileáin, agus níorbh ada go raibh siad ré le dúlahália. Go tabann chula fanleach fuam asteach, bhí nach éigen ag canach I mear dóibh. Fán muoineach macnasach a bhí an, níor chula fionlach riamh a léhé dárán, ó chuna ná ó éan. Chra sé a chrí, sin an dárán is ália a chula mé riamh arsa fionlach. Ceard, níor chula deirach a fionlacha, éon rud le strachal. Nó bhalán agus le búlaí. Down a chabal, a chawal ar fad.
fédal. Súla gurinn sí fan le faoi cheasa agus go mbealtaí sí amach an airge é. Thosaí an cheathair deithir ag féadíal agus ag aráníocht an níchal ach dáin feanlach gúil ina chi an sin go sugar agus leonar aisteach ina súlia. Bhí na deithreacha ag béiciil go dtí go raibh beagán orthu ag uafráf leo ó na cearangacha dubha ag imimecht ó cheol ugnach an aráin. Hit siad ina dást nar a chruch siad an gúin agus bhí fanlach chalamh thirim gan bhóil. Chuoi na deithreacha amach ag iasca arís fhadin dar ceann. Stán fionlach oig an gearagacha dubha i géan go dtí go raibh a thúla tin ach ní raibh fuinse an ceol de fiáil. Déist sé go gearr go dtí go raibh bíon ina chlóasa ach ní raibh nóta duine árán bin le chistal os ceann na domhan. Mar sin a bhí sé ar feadh ruan seachtaní a chud deithreachta ag brith na hiisc ulig agus ag córa agus ásta itaú féinechan diallach a chusint ó chríocht an árán ón Maighdean Mhara. Faoi chearde rinne fanlach dermid den Maighdean Mhara leis an árán bín agus le na deithreacha dúil amach ag iasca leis sin. So we have picture on Faoin Fianlach agus an Maighdean Mhara the Mermaids, Maighdean Mhara agus an Cuisleán tríocht tá éisce. Tharla lá go raibh fanlach ag iasca i nearachtas grád ásal don an cearagacha dubha chola sé an tárán bín. Chufní sé an bhanig a chur a chud deithreacha agus rinne sé íireacht uafrah go dtí an chladach ach líon an tárán a chéad agus déirí sé as an ráíocht. Bhí fanlach faoi chríocht ina sí an charreg bhín chumh bhí an bhean ba'ália sa dóin uig. Bhí dá an antin in an chruig bhí agus cháileacin archa na Maracán sí. Líon crí an lí le grá den Maighdean Mhara bhaile tacht le me mhád ar sa fanlach lei. Tá Uilleann álinn i bhád i géan sa bharige ba bhrealam dúil ann chur aon rud eile an domhan ar san Maighdean Mhara. An bhfuil ní bhaca mé riamh ar sa fanlach a chan an Maighdean Mhara a thabhar an bealtach sula bhéadá sé leabhar arís gan focail eile as thosaí fanlach a ráíocht amach sa bharige. Chan an Maighdean Mhara oíche agus lá agus lean fanlach leis ag uafrah amach sa bharige gan stanna. Bhí sé faoi cheasa ag manga málacha málachach na mná ba'ália an domhan agus an rán oignecha caoine. Tar éis turas áta déistí siad an bhfad ag gúin an ullin i géin. Dumpar fanlach a charan dua go Cuisleán lunracha ar an taobh hall den riocht. Bhí seomra lunrach geal sa Cuisleán lán de bhaná óga ceanúrga. A riamh bean na fitte ina gcuid grúige. Bhí clógaí dubh chorma siad a orthú agus dorcanna de chliagáin agus a churréil fána muinéil. Chan siad uig agus íomh an na chaire ar a bhéal. I gcuine uignach sa seomra bhí scata sean ar gromha ina sí a gcuid éitigh stocha agus a bheith sóga in ábhrid. Bhí anáil fiochanach glórach ina cléomhrach. Leag sios ar an slíogáin mór siomé a aonlé ar san Maighdean Mhara. Tá neartas báis don bheartagin agus bíoch brein agad den teocht tríochta seo tar éis do churis fada. Rinne sí manga mealtach leis
Gasa an leach nóir a dainse chud verge. Chifní fianlach ocol a characha gníúla agus cha sé an teochtríocht a hófada oig agus a déise. Léim sé an nuas den liagáin agus rééis sé an bealach fad gotí an cúin ag léach a ríis agus a ríis eile a characha. Ach bhí an cúin folamh ní raibh an bhád le feicáil. Chais sé é féin isteach snatón da fóra agus gnámh sé leis in an chiich lemach sa farige. Chais sé leanta agus seachtaní ag snámh gotí gur réad an chaí é lá gaeilge bhanan. Nar a dairí leis strachtaníos faoi cheire getalmh tírim hí cuma seanta na críne hí tas na gréine a chrim agus strachel na foileáin os ceann agus é ag áhairt an scáil féin san isce scanraí an raic a chéalas. Ach gotí an lá inniuh tá na réalta ag tíliú i thula féin lei. Agus má chugann tú ceart riamh bhanan béidir go bheice é ina sí an trá ag stanna ag chun na farige chlús le hiisteach le hamhrán na Maighdean Mhara. Ach má chliseann tú riamh an ceol mealtacha sin na mealtar chun farige tú. So that is the story of Cuaga Iskra, and it is a story about what's his name? Fianlach Coil agus a Chairde Gneola. So it's a story about Fianlach Coil and his 4 brothers that went out to fish on a nice summer day. And they hear the magic song of the Maighdean Mhara, the Mermaids, the Maighdean Mhara, and Fianlach spends some time in the magic castle, the Kushlandrichta of the Maighdean Mhara, but he hears a voice that says, "Do not eat or drink any of the food or drink that they offer you, or else you will be kept at this palace forever, for all eternity." And eventually he returns to the Isle of Man to discover that much more time has passed than he thought, and all of his brothers are gone, and all of his family is gone. So and he takes on the form of an old man, and it's similar to the story of, I think of the story of Oisín and the Tir when he goes to Tir and comes back to discover that many an age has passed, and he steps down from his horse onto the sand and becomes an old man and withers into dust. There are similar stories to this in many different regions of the world, I think. In Japan, there's a story of Urashimotaru, who goes down to the Kingdom of the Sea and returns to discover that much time has passed. So I think in mythology there's quite a love of stories like this, stories where people go down to the sea only to come back and discover that time has passed so much that they no longer recognize the world that they once lived in. So we can see Fianlach agus the Maighdean Mhara, the Kushlandrichta, made out of fish here. It's beautiful art made out of fish. So that is this week's story, and that is all we have in this book from the Isle of Man.
As always, like and subscribe, and leave a comment with what kind of content you would like to see. As we say in Irish, Slán agus Beannacht, Slán agus Beannacht, Slán agus Beannacht. Goodbye and blessings, health